life mo o tsewang a tsia gone ai dokare sena se fela sona ha e worship song te bo kala o tla worshiping so mar go tla re chiki chane chiki chane ka putsa jwa ba ki ya ka chiki chane worship song yeno kala se fela se ai ka sentsa ba o tsebe nna ke ihlopisa hantse ke ihlopisa nna no ke re hal mona ke tlabe ke mo batile teng ke re ena ke yona mar se atitibetse ke khona tumo chiki chane o ke di immortal mona o hlopisa a ga items jwa la o letsa eno etsa ke se ka go bala le o fita jwa ke ntotsa o ditsa a re immortal mo ho mpa sa ba tlo tsofala Mpasa batho a tumita. O na le mo ke batla re tale teng doc. Okay. Ba pele ho bone ke batla do bedise mabedi a Motheo FM o mo jetso so le teng he ke a bona le marangrang mona dintho tsa go di lokile. Mamedi dumelang ke se ke le teng wena mamedi wa Motheo FM ke nna dumelang hohle mo room o mametse mo o le hona teng mamedi wa Motheo FM dumelang dimetsa ke transformer Dr November ke live fela ka Facebook ya Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith TikTok ka kre ba santse ba suspendile yona fela ka 2017 ne 2017 yeah ke a ka di la bhla la bhla ke le motla pe ka la bhla matsibo ke le la bhla ke le motla ne ke re mono ska tswa no gaola ho ha mona wa mo ke a lebo le sa tlo gaola ne se ke le wa rete batho ba ska ba wa rete batho ba botsa ba re be se qadile ke a hlanya pela nkile mongareki nna ke nana ke mpekela ti enigma ka bonna aga ke nana ke mpekela ti enigma ha re sa mo phone la ya mola nik akile enigma wila re 3 days morana Joshua wa ke ka se ka tshisa dikhete tsa ka ke tatile ke re jo ha se ke tsamile leto le le tse le Christ moramodimo 3 days fa be ke tlo itubele tsa ka dikhete tsa dikhete ka di besa 3 days a feta ka se ka regret ya feta 3 days Apostle sa ke tapona mfonetse ke bona o ile mpona TikTok ga reno a rusetse motsotso jwa mora motaba le teng a rusetse motsotso mora modimo wa ai ba Apostle ra nka o tla re tatosetse motsotso ya no anda tele ke di chise ke tatila bohloko o ska regret no ka se ka re ka mora 3 days ke modimo khete tsa ka bana o tsebe jole sexetse ka braille ngwe yona ya nditala blue o jwa marka blue capital te bo wa o boni bra te wa o lo shebile bra ya ka ne ja ke ne shebile wena a tike bo na ke a di mixe sheba yo intention ya ka ha ke kena e so sheba bra a tike kopana le na ke o shebile le masale ya o nexa mara bona di fuba tsa ka ne di ntla jwa te mo a ke tsebina di ditle ba ke di bo le ntwa ene le mane ke bona re yena etswa ke bonta te bana ihle ba kwatetse di fuba tsena le di ba la balwana ka teng o no bona re ba shotela o tlonkinya tairi because di fuba tsa ka krine di le ntle o feta tsa ba fumadi okay a ke bona ka le di ga ile o no lontsha ke bontate o ke bontate le bo makre bana ba lwantsha bane bra ya ka ne le smart akre bona le bomme ba sa hlole ba khona re ka di bra le balekane ba bona ba khone jwale di bra tsa bona se bile di o kibla bona drive bra e felletse ke nako e hlaisa trata jwale tshwantse o thibe ka toilet paper di trata tsa di hlaba sefubeng mona jwale ka fona ka re ke school bag sa ngwana wa grade R o kila bona bra e ka re school bag sa ngwana grade R ya senyam wa o so sheba school bag se la a se hlatswa na di prate jwalo fa ka re ke school bag sa bona ke ditwa ya grade R ka rona se ubisa fatshe le mwana sa itetse bradi ya so bana ba kwatetse Brian ya ka because 6
bontate bana ba kwatetse Subasa bomme ba kwatetse Brian because he six o feta tse ding tsa bona mkhomo o bona to Hi dog, I choose to do this, Mammy. Mammy, ke live Facebook ya Pastor November in Victorious. Mammy, ke motho FM 88.5 mo re go tsantsi ya teng. Ke batla go tlusa ntwena mo. O na ntho batla go tlusa. No ke batla go tlusa yena mane re ke utlwike. Tapo. He, batla ba e baka wena le ntate Nobi wa hao. Gore batho ba tlhatlile ba setse ba le mo dipijameng ba setse ka diandapenela ba emetse Morathapo le Nobi ha ba tata banna ba hao ba lenaneo la hao jo ke mbone modise mo Thabantsho Pele a o simbone a re ke bo mo ba hlapile banna ba se ba le malala la ho tsiki bano ba di underwear bethe ba hlapile ba emetse lenaneo le a o simbone modiko ka Thabantsho yo ka nnete ke ne ke tsheya se seo sena sa haisale ona eno ke bopaki ba nang le bone I hope ke voice note hantle re ke utlwa Dumelang Tepsa yo le nne ke emetse ntate November yo be ke dile netela etsa go buela a tswa ka ke kra phone call back e tlola phone e tlola kind of love back le gompieno re mo bebetsa batla go tloga reng thank you ke Naomi a re khole ke a ikena ho etsa ha o qeta o tswa fela kholo ka ikena ka e ba love back man ka mantswa man ka gotlellana le ntwa ai te woma Naomi ai wow ka nnete ke ile ka mo jetsa Naomi ke re man di ba ditaba Naomi tlamelo re fetsona hantle taba di voice note tsena ba mamedi ba di rometse neng di kena ha ke kena le nane o lena ka half past 7 ke dumedisa batho ai kai ba Tebza re emetse Dr Nofi a o simbone o kena tjena a utlwa modumo re le wanda te modimo jale ka nnete ke ile ka mo leboa mmamelo motheo ke re tjena ke lo ya wa tswa nthongwe ke batlang ho leboa ntate modimo ka yona ke batho bana ba falang ka feedback ka nnete tebo wa bona a o siena qatang o bua hore le mbone but le o siena ha ho le ya reng bona ibile ba gutlela ka makala show yena re le bonta te modimo mamedi ko re galla hore le re fe feedback ke gemame le re jwetsa hore ka mora show le thusaetse jwang ho improve eng ho etsalang re le bonta te modimo ka nnete ka batho ba re fang feedback haholo doko because kana go tseding re ke re etse dintho fela re sa tsebo rena e fitla jwang yes jale ya re khothatsa le rona ha re etsa o bane dok ke upola ne ke qala le wena nna ne o lena o itse ho nna wa re Tebza ntwe ke batla mo etsa go etsa bonnete ba hore ke restore manyalo o itse jwalo ho nna ke o botsa ke re dok re tlo sebetsa jwang wa re ho nna e bobebe fela ke batla re khutsetse restoration ya manyalo re batla batho ba khutlellane wa re ke batla batho ba understand le rata a tebo ke khallang theno tswa leno ke Virginia ke Virginia ka because le ke etsa nyale ke Frida ga di cat ile e bila sa para di cat ene le bra fela le eng ke sebedisa system yeno ya la bohlano because jwale ka la bohlano ke ke ba ka sebediso ka di kamore ene jwale ke batla o e bua batho ba mmamedi that is why ke create something e tloetsang gore batho ba nshebelle ba kene ba le bangata because le ona yeno focus ya ka le Virginia yona go re fela malapa a be sharp tebo ka nnete what's about the way Satan a thabileng ka teng a batho ba ntse ba divorce tebo o go shebe TikTok batho ba celebrate divorce jwa batho ba divorcitseng batho ba divorcitseng batho ba tswileng ka ramanyalo ba tswileng ba di beat ntate ke bana ba wishang o bona batho ba bamba le bona ba tswile manyalo ha o ka tima mangwa divorce ka ba mama a rwane le motho tjo TikTok ngwa celebrate go re to an extend bila o e shebeletse ma bana ke dutse Mamjalfa ka office nya ke la baka jwetsa Mamjalfa TikTok dangerous social media dangerous e go ile lenyalo ka tsile makatsang Tebza ka tsile makatsang social media go ile lenyalo social media go ile le rato batho ba disappointed batho ba tswile manyalo ba le bitter and because o tsaba bohloko keng ne ke jwetsa motho wa ka Samson Tebza ke re ho yana re na le mefute mmedi ya batho ba tswang manyalo re na le batho ba tswang manyalo ba lenne
ba ithutile and ha o ka kopana le motho a ithutileng wa kopana le yena a ithutile hantle ya tsibileng gore mare le nna ke blunderile lenyalong and then ka nnete ke ntse diphoso tse ngata ha o ka kopana le motho a jwalo o tlo fumana monna o tlo fumana mosadi wa sebele ya ithutileng la o ka kopana le monna ya ithutileng o tlo thola monna wa sebele bothata kora batho ba tswe ba ithutile batho ba tswe ba le bitter ba le angry batho ba tswe ba le bitter ntate ba le angry ba kwatile and that is why batho bohle ba tswile manyalong ba le angry ba le bitter ba galla o bona batho ba tswile manyalong a bona because ba utlwa ka eng ka o bua manyalo ba bua manyalo hampi ba bua lerato hampi fela ore bana ba ileng hore ba bile le experience dok ba tswa ba ithutile ha ba kopana le batho ba bona e ba batho ba hantle you want to be a better person like nna ke ithutile haholo ke tseba le di mistake tsaka tseo ke sa galleng o ipona ke di etsa pe a ke batle tebo that is why ne ke kena lenyalo for the second time ke kene ke le sober ha bohloko and ke tseba what is right what is not right ke ne ke di tseba you get my point so that is why ke re ha o ka kopana le motho ya lenneng ka bomadi ba mbe ba few batho ba ithutile kopana le batho ba negative to an extent that is why how le motho ya leng kara lenyalo le motho ya le ya ntseng a batla lenyalo le ya dumelang le ratong o tsantse o choose o mamela mang hai ka jeno doko re tswela pele ka taba tsene re di tshwere baking e fitileng fela ke ne ke batle go botsana ke kae mo batlang ke tsale teng mohlomong re kwala kana ka tsena o re tshwaretseng go ba modulana o na le ntho ya tebisa ke kopa le nna ke fete jwala ka monna poso ka yona mpotse ka sonta ne ke ruta ka tebo ke kopa ke bale o tlile ka Bible ka ya ntate ke Genesis mamedi ha ke tlo nka no ke telele ke Genesis chapter 2 verse number iri ya ba modimo ke batla ka November chapter 2 verse 18 tebo ne iri jwale morena modimo a re ha se hantle hore motho a be inotsi o mamele statement se ha ire monna ire motho tebo mamele ntho tebo wa ntlo ntho Bible ha ire monna ire motho ha ire mosadi but ire motho ire jwale morena modimo a re ha se hantle hore motho a be inotsi ke tla mo etsetsa molekane ya tla mo thusa ka Sunday ne ke ruta nthwena ke re ke because ne ke bua ka manyalo le ka di relationship ke re Satan o entse hore re nahane hore ha re hloke batho most ya batho ba tswa manyalo most ya batho ba break ba disappointweng ke batho Satan o entse re develop something ya hore no ha re sa batla batho ke tswa mono ha ke tsata o tswa lenyalo la ka la pele ke ra ke batle mosadi ha ke batle nna ne hloile le underwear ya mme ke bona trate gore na ke aka next door kapa ke a stratong se ke feta mo sona ine le di hakala ne ke hloile gore ha ne ke tsata o tswa lenyalo la ka la pele ne ke utlwa ra ke batle next tebe kula ke batle nna ke kana ke mametse batho ba reng ba batle banna nna ke sa batla next ke etsa batho ke tswa ba angry sure ba bitter you etsa o ska batla ba no o ska batla batho now ke re ka Sunday ke re ka bo madimabe when tate modimo re ke tla etsetsa motho mothusi o ipotsa potso gore tate modimo wa ya sa thusi motho eno ya hlokang go thuswa ke motho modimo wa dithuso modimo a nang le matla o ba neng a sa thusi motho why o tla tate modimo a re it is not right for a man to be alone a re ke tla mo etsa mothusi now why tate modimo e sa be yena a thusang motho eno ke tlo jwetsa why because ntate modimo ke yena na tshwantsa re ke tla thusa motho eno mara a re no nna ke le ntate modimo it is not right hore ke thuse and ke motho ena a hloke mothusi let me find a helper for this person now ke re ho batho ka ra ke here's the thing re le balantho one energy that was the revelation e o le da ke thotse ka Sondag that was a ke tlo iketsa betere because that was the revelation e ke thotse hore bophelo ba motho e mong le e mong bona le role ya ntate modimo but again hona le role e tshwantseng ke bapalwa ke motho
Ai. Hey, Dr. Novi. Hona le role e bapalwang ke ntate. Hona le role e bapalwang bophelong ba motho e mong le mong. Hona le role e bapalwang ke ntate Modimo. But ka bomadimabe hona le role e bapalwang ke motho. That is why ntate Modimo a qetile ho etsa dintho tsohle for motho. Modimo a realize hore no mara motho nna ya ka role se ke bapetse. Now ho hlokala ya motho. O hloka motho ya tlo bapalang role jwale ya tlo thusa. Ya bobedi. We always think when Modimo a sheba Adam, ntate Modimo re Abraham, you are not capable alone. Let me find somebody that because you are not capable. Now can I hear him? Satan or face a manyalo ha qetile a hlwise the partner. What's over here? It's a strategy. Because ke re ba to bang re na le batho ba re ba hlokang. Te bo tsba ona le bo ntate ba nang le malapa ka baka la basadi. Hoja anasna mosadi eno. Ngabe ntate eno asna. Hey doc. Deep man. Ai. Hai ne se ka lenyalo lena. Nka be ntate eno. Ke bitsa ntate mo wa kereke ntate Pebane. Ke ntate Pebane. Ha o no kopana le mme Mapebane no na le ntlo o re no. Ke re wena no batla go reka ntlo. A ra nna bile ne ke sa batle go reka ntlo. A re bile nna ke fostiwe ke mosadi wa ka gore ke reke ntlo nna nka be ke sena ntlo. Because bile le ntlo yeno le pleke yeno e re khethile ntlo yona nna ne ke sa e batle. Ne ke sa batle. Ke feel or no is too early. Sure. But mosadi ke na mo pusheditse. Now that was the role ene nye ke ya bapalwa ke ntate Modimo. Ene ba ka gore ntate Pebane a be le motho ya ka mothusa go bapala role eo. Hai. Te bo go tsa nete entlo go tsa Satan o etsa be re qetile sa tlala ke bua ka yona mo. Hai ka bo mamole. Ke o kopa. Dula hanyane yona. Ke dula hanyane ho yona doc. No. Here's the thing. Satan una le strategy. Tebo ha re etsa mohlala. Ha re etsa mohlala tebsa. Ntate Modimo entse luto la right. Yeah. Hobane nga le etseditse la left. Hobane la right le ke la gona. Le ke la gona. Le. Hona le batho. Ka sonta ke nka basadi ba babedi ke ba emisa mane. Ke re e mong a phamise lotho. A hlotse. E mong a tsama ka maoto mabedi. Yena ya tsamai a phamise lotho wa hlotse wa qhomaka ka wa sokola ke re Satana re batla tjena ka ofela rona o batla hore o sotle o be o ikemele o le mong o sokole o le mong o iketsetse dintho o le mong o etse o le mong because Satana kwala o etsa hore o tle ha re hloke batho ba tlatlang ba bapala di role ka ba tlo re thusa maphelong a rona hore re sokole. Now here is the thing hona le bomme bao Satana tlinka strategy so ba hloisa lenyalo because Satana ba tla khosa delay o batla gore wena o be mong tswela ka motho nang le ya senang lotu le le motho a senang lotu tebo ana le lotu le one wa struggle ho tsamaya so now when you have a partner hoba easy because you don't how jare the responsibility o le mong. I doctor. How there is the responsibility. But now I understand why but ile manyalo le the relationship. Yeah. Ko bolelo bane. Because I gave challenge ihlaha mona. E ntse gore basadi ba bangata le banna ba bangata ba hlwele nyalo. Yeah. Challenge ihlaha mona. When motho a tshwere ke stroke, lotule na le stroke le ya sebetsa. Le tsole na le stroke le ya sebetsa. Mara di ba teng meleng. Mara di sebetse. Now ho etsa la eng? Lotulena le normally le a safara le lena le ling le liteng. Ai Dr. Novi. Le safara le ling le liteng. Le safara lotulena lena le normally le a safara because lena le ling le teng mara le tsore ke stroke le exist. Now ntwe ya tsong basadi ba bangata ba hloe manyalo ke o ba le banna ba maoto a stroke. Dr. Novi. O thole ona le monna mara monna ka ra ayo. Ai. That is why o tla motho ra nna ke batho banna ba useless because o kopane le monna ya tshwanang le loto le tshoreng ke stroke. Now o tinetse banna o le mme boraga banna bana ba useless bana ke sokutse hona jwale ke na le monna for 20 years kanti no loto le normally lebeleba motho wa teng le tule le mbele tshwara ke stroke lena le stroke le ba teng for nothing
le letsoho le tshwereng ke stroke le ba teng mmeleng mara le sebetse nix so re na le di-partners Teboho tse maphelong a batho ba bang mare ke maoto a stroke le matso a stroke e ka re ga bayo so that is why batho ba qeteletse motho ba feel raga go useless re be ke na le partner ke le hlokile nyaka a ke le hlokile nyaka now e biba wese he jwalo o thole hore lo tulana la stroke le sa sebetseng kapa letso lena le sa sebetseng yena ntate enwa ya ka reng ha yo morality le mme yena ka reng ha yo because le bomme ba teng ha se bo ntate fela le bomme ba teng ba ka reng ha ba yo mara o thole mo monna wa safara o safara ka everything Teboho tsona le bomme ba sa tsebole o etsa basadi ba banna ba bona dijo o bitsa ngwana Dr. Lovi bitsa ngwana mosadi bitsa ngwana Nthabeleng toto fanta tao dijo Dr. Lovi hle go jetsa nnete ene ke bana ba sa batle lo dula disofeng because disofa tsa bana ba di roba di senyehile ka mogo ba le mbotswa di robeile Teboho ke tsena tse re ha o fihla o le moeturi wa dula wa tse butlenta ene di nka poho di disofa tsa teng di nka poho mehlana o ka dula mona o ema tšhelete ya o e setse mo bomme ba bangata ba jwalo ha ba batle nix ba botswa ha ba etse nix ha ba shere le di-idea ha ba qoqe ka tlong ha ba kgone le hore ha banna ba bona ba theoetse motho a ka re ke emetse monna ka hore ke tlo utlwa hore letsatsi le ne le le jwang di-challenges tsa hae ke dife nix re na le bomme ba jwalo ba teng mare ka rayo ba teng ke lotile ke ba teng ka rabayo re na le bontate ba jwalo again re na le bontate ba jwalo Teboho ho na le bomme ba o utlwa ho tsona le ntho re nsihla ka di ba hae bu 50 kg bu ha o bula mahlo ke ntate o tla sa heba ka no go fela o ba le monna le pele 3 minutes e fela o tla o sala jalo ka puo kamora selo sa ha o sa na monna hape o bile le monna for 2 minutes o so le sengila after sello se okay o tlwang ka hodima hao o tla kudu o tla go rona le toro mpuku kira bona mokotla 50 kg ya le tsho di ba vel o ka re pu ka re mokotla cement mmeno ha bula matlo fela o se hema ha ro ba tlo sheba ba re ho etsa la utlwa ha o tetile sona se hloka motho o sana motho Dr. Lovi ka o jwetsa mabedi a re ke 2 minutes noodles Dr. Lovi na ke tsebe se go ke o kupa tlo ga le bua se go wa ke ba mamedi mona again Dr. Lovi but Teboho I'm telling you that what's about Teboho how hona ntho kotsi mo mamedi wa motho wa FM and tlo go jwetsa ntho ne etseng e tlisa delay maphelong manyalong a mangata ya bobedi ke ena e developileng attitude ya hore batho ba nahana hore ha ba sa hloka banna because o bile le monna for 10 years but ha wa ba le progress ha wa ba le next e khutlela back tabeng ya ke buileng ka ona mmamedi e tshwantse o frustrating hore bo bophelo ba motho mara ha ona ntho tse kgonang go di super di role tse kgonang o di bapala ha hona ntho e dangerous jela ka teng because once o le bophelo ba motho batho sena di role tse o di bapalang that is why re na le batho ba sa minding ho arohana le batho ba bona that is why re na le batho ba sa minding ona le bomme ba sa minding go arohana ba sa kang ba mind go arohana le mosadi le monna wa hae you know why because o tshwana la nantsa di siko from the beginning le anantsa a le teng ma rona ntsa di siko so ho la hlana ha o le ena it's just an official thing marhale le la hlani antsa le teng ka tlo o ke ene mmamedi eno doko be ke fitile re bua ka tabelo yana re next ke emetse wa kamplele fela o fedile wa mpula ya a re ke emetse fela mplele because
Hi. So it is not right. It is not right. It's like when your muna how run a business. Ulimme ubusi involved. Involved. It's like when Musadu our run a business ubusi involved. It's like Musadu our towel, but ubusi involved. Both are seven needs with an Musadu. Emeti fella or a papa pretila and leje, kapapa yani tata ye. Yes, suit your proof, yes, suit. Yes, so. I just say, it is not right. It is our batwame, babe ma pilonga batu, babe basan, babe wasna the role to badi bapala. Aish, Dr. Novi. Kata tilerin, kinenki kokole mu mamedi bonakali musese. Say get one mona Bloemfontein, how butuaka, and kidula butuaka into keep sense. Okay. No, yeah, keep sense. So I get a sulpani, cousin yak. How you feel cousin yak? You cannot go to house like Bloemfontein. Okay. Yes, bosulpani need some papa trouble Bloemfontein. So if you cousin yak about by a bolo. Kirle a bolo are kirkisamalu narare. Our cousin, our mutolo to parkir I just about hot by re. Cousin Yaka Kina Bloemfontein. It's out to Bloemfontein. Bamputor Gizala Makar Gizala number 9. So can I go to I get in number 9 near Makai? Saki Mutua Bolo. When I start some Bloemfontein. It's out to how about Torikisha Bloemfontein, Kevin Patler at Cox Cinch. And then I quickly give was the kiss candy and kiss cover to like a Dr. Kuma, kiss cover Mona, Kishabu, who took Uka Bloemfontein, Kikazin, Mamma, Kimutu or Bloemfontein. That but maybe let's help on. But one a little hope soup cousin, Dimon Bloemfontein. Atalan position 9. Atalan, Kinasa Kaupa, Harkanaka ground to kiss at work, it's on Siki Mekai. How to be 9 guys? I get to be a bank. Good come to number and keep your position. Yakamaka Kirikifi. Kiriaki. I don't something in my position in some way. Malimoya position. Game move, you can take Roba move, you like a hole. My tongue, Lela think you hope. Tabu. How so what to you, boy? I guess so a lot I like a ground to Jolo. Cook about 12 hills and number 9 moo. Out to move to home. To home. Number 9 moo. Lileta little to Hotomun. I give Jimmy, I give Mutua Bolo. I cannot stamina next about to tell my emo anka. Hana kebutorti kigala man kegike. Now, Togo didn't take anything. Ke frustrated me because I was there in the ground. But it was like I'm not there. Hey, I was there, but it was like I'm not there. But you not help. Official kids. But on an urban. And I get the way I can do look at the Nitamaka Cox and the fruits at the exhibit. Kurkutara ke batleng sky di high key ka khutlela Bloemfontein. Now there are people ba tla manyalong a batho ba tla di relationshiping ba tla maphelong a batho ba tshwana le nna ba tla ba sa tsebe le di position tsa bona ba tla ba sa tsebe di role tsa bona ba tla ba sa tsebe ba tlo etsa eng ba tla ba sa tsebe ba tlo etsa eng. And it's very dangerous mo mamedi re ibe re maphelong a batho ba tla re tsebe re etsa eng. Yo. O temba go tshwana le ha o le siko. O temba to tshwana le ha o le siko. O teng. Ntho e buang e matla. Ene ke rata mona mo o buile ha o bua ka scripture sena. O buile ntho engwe e bohlokwa holo o re Satan o etsa ka bomo because wa tseba ha o ka tseba positioning ya hao. Ha o ka ba productive mo. Hey. Taba hona le batho haiba ene se ka mosadi yona a phela le ka be ba sena matla ka be ba sena ntlo ntate yona kelelong ya yona sena ntlo until ba le mosadi yona ya suggesta ntlo yo hona le bomme ba nka be a sena ntlo ho je se ka ntate. So and the role tsena tseo
di bapetsweng ke batho maphelo ga rona ke tsena tseo batho ba bangata ba sa tsotelleng because re na le mentality ya rona nna ke tswa lenyalong ga ke batle next God will provide ke ne ke etsa batho mohlala ka Bishop Makamo o mona Bishop Makamo Makamo it was a very close friend of mine. Okay. To an extent, Makamo the crusading tsa ka no fihla dula ka rakole ampotsa. Ha ke le bo Pitori ampotsa re no viketsa ke etse jwa mara. Hore ke tshwane le wena ke ka bo jwetsa today Makamo is very successful. Mpotsa nna ke o kae? Ke ne ntse ke khithe mona face 6 ke khithe ya. Ke ona mona tse ke nyulwa ka thata ke sukula ne mpotsa o bane. Mpotsa bane. Ha ke qata o divorce. Number 1, ki le ka senya lenyalo, ki le ka senya nako. Lenyalo laka for 22 years. And mpotsa nako re sentse jwale le my ex-wife. Hey. Ntwa. Argument. Diqabang. Makwatelana. Ho se buisane. Ho robala le sa buisane. Kgwedi fedile ha lena plane. E mongwe tla ka salary ha e bile o bakisa ye mong wa itshwetsa hore nna ke tlo tsa tšhelete ya ka because manyalong a mangata mo ho sena direction o bona ka o kwatelana ka hore ha tšhelete e fihla ha le qoqe ha le discuss ha le na plan tseo le dingwetseng hore re batla ho etsa eng re tlo etsa tsena ka tšhelete tsa ba ha o plane le kwatelana ya thotseng ya khotseng ka di 15 o e ja thotse because o kwatile ba tla o bakisa ena le yana tlo golang mass entele na tlo ja tšhelete a thotse because o batla o bakisa motho ke tswa mo ne re bakisana re kwatelana re sa buisana mosadi wa 22 years ya feta ke dula Freedom Square until ke tswa ha qeta o tswa lenyalo ka mora 22 years. Okay, modimo ile thusa ka sebetsa. But that thing ya ka ya o sebetsa doesn't change taba hore ho bile le delay. Because letsatsing lena ke na le 57 years. Ha ke na business ke le proud ka tsona tse ke tsane ke nne ke achieve. And e tlo go jwetse now. Most ya batho ba hlile manyalo ba bang ba ikgoni ba le bang. The reality there are people who don't want to accept or you are not capable alone. How you But it's just that Satan ba tla re etseng re acte bo big re le ba holo strato mona re tsosa batho e ka re we are big ndate there was a time ke neng ka dula fatshe nna ne ke re ine ra ke bala batho ke re ntwe na hore behind the successful man there's a strong woman ra iyo ntwe ke ra iyo tlo go jwetsa kanti ho etsela one nna ke a rute a ke tsebe sekgowa ke feletse standard 2 ke la ba ka tswa ke ntshwa gore sekolo ne ke feel feta batho bohle ba sekolo bana ba sekolo ne ke feel fihlela ke feel gore mistress so personal because una rata o mpotsa una rata o tlisa dipotso tsa class ngo nna ke tsemo na nyatsa ba ke le mtelele fihlela ke decide gore to ke tsone tsamai ke sutile bana ba ba now here's the thing table now ke good for ho qala dintho ha ke good for manager. That is why you play the business in the Ke good to qala. Ke good to qala kereke, but I'm not good to manage a kereke. Ke play the business, but I was not good to the manager. Now, because bophelo ba ka bone bo ntloka partner. And ho ba le delay ka baka la ntwe. Re na le batho ba gona go sebetsa ba tle le tšhelete batho ba tse bo manager. I'm at the one good. That is why we're not that about but and I don't motale ali happy no na ke batlo mosadi ntate bile ke batlo phela bophelo baka le bomme ha nda ke batlo next ntate ke batlo phela bophelo baka tsamo ba sheba ba phela eng ba tshwara di tšhelete ha ba qetile ba ya ditlapo ba lo ja ifa bosika ofela because ha ona motho a gona gore no ha re etse 1 2 3 4 5 baby ha re etse 1 2 3 so the reality of the truth, FM, as much we can try to be big, but oksale gore hona le batho ba hlokang batho ne nna ke prove le kana ke le ka bona re November hona le dintho tso seng good ka tsona ha o good ka di buka o good ka and the sad part ka etsang ka rela o bomphumutseng ka everything ka rela o bo seleke le no ntse ke rele le mphumutseng ile ba tsamaya ke setse ka seleke can you believe gore nna ke rela ile o seleke for admin ya kereke Victoria sure.
Now you ask yourself for if ne ke thotse a helper, somebody ya involved. 20 years Ya teng nkabe re le kae ntate? Dr. Novi. Nkabe re le kae? So Momamedi this bosumbo ke batla we must sit down and share bore. Momamedi why o le bophilong ba motho e mong? Why o le bophilong ba motho? Why o le bophilong ba motho e mong? What is your role? Impact o etsang ke eng? O monna ha o proud na ke boteng ba o kapa mosadi o proud kapa boyfriend o proud na. Hai. Wa tseba ka jeno doko ke ne re itse re tlo bua ka yona taba re ka jeno re kopo re thuse ka gore ke di fin di role tsone batho o bua tse ke e ka re ka nka ba mmedi ba bahlano kapa ba bararo ba re bolellang fela gore ana wa tseba mare role okay ha re mangi gore a re bolellang gore nna tebza ke proud ke role ka ke yena le a re nna tebza o bua nnete ha ke tsebe ke etsang. And about o chiftela blame batho because ke tsa ba tlotla mo gore wa ka o yetsa tse a ke ba Mamedi bana dintho na wa ka ke lo tuleng ra stroke na re batla fela Mamedi o be honest. Are you proud? O proud ka gore boteng ba hao partnereng ya hao ya doko bo bonahala na o proud na to say no boteng ba ka bo bonahala. Aish hai sale o le dikamanong le motho ana really motho ena ka ba proud ka wena ka lebaka la hore you know your responsibilities lo wena ya sa tsebeng. That's why o mametseng show tonight because yes o lene re batla o tsamaye o nkile malebela mona but re bua nnete. Do you know your role or you don't know it? 069 846 5476 069 846 5476 romelle voice note to ha Mamedi wa ka re utlwa rena o bue ka wena ana o tseba go ula o bapala go ula hao ana ha o e bapale na why fail na o be honest mo Mamedi la o ka re ha o le honest o re jotsa ra marka nete nna ke feel gore le nna ke faitsi partner ke faitsi rotsa ka nete ba be honest. Ha re utlwa Mamedi wa ka re romelle molaetsa wa ha o re utlwa jwale hona le ntwe engwe hape wena Dr. Novi o no bua ka o bua jwale ke o pola ke bala mona ha se khale ke tsana ke kgwedi fetile mone ba re 95% ya batho ba ileng the billionaires in the world they are married. 95% of billionaires in the world they are married. I agree. It's just that fela kana go tseding e gotala back to tabeng ya gore go depend gore o phela le mang because hona le batho ba o re ba bitsang di distraction na le batho ba re ba bitsang di distraction ka mmadimabe because hona le batho ba maphelo bona emeng ka bakala batho ba bang ba o thole gore o tlise distraction. Mosadi yona se mosadi, it's not the wife, it's a distraction. Monna yona se monna, it's a distraction. It's it. But I fully agree. Ntate, you can imagine monna ya bohlale jwale ka nna if ana go kopana le mosadi ya ruteileng re nka re gona o dula fatshe mosadi ana bapala position itseng ke bapala position ka be ke le because if nka o jwetsa motho re tata o bua ka yena mosadi wa if ke a hopola inele matron ka pa inele doctor inele sin doctor man inele nurse mosadi wa friend eno a tata and that woman will about resign mosebetsi about full time ministry. Wow. Mogotsi wa ka mona ka ntho le yena moruti mamang le yena mosadi wa hae ke qetetse le lecturer university nyeng o ila resign ke ne kutla bua ona mona motho wa famaro o full time in the ministry. So ba bang he bothata ke re fela na go ngwe re ke bona bothata ba re hona le batho ba sa tsebe re ba tlo etsa maphelo a batho ba tsebe go utsa ba tsebe and ka bomadi mabe o thole re ba bang he ba na le di expectation to something e ba sa building ha le building next lenyalo lena ha o building next bophelo ba monna ena ha o building next bophelo ba mosadi ona ba tona le di expectation and most ya batho ba na le di expectation ke basadi because ba expectile a good ba expectile ho sorogwa ho hlokomelwa nna monna ka le no ha ba bua no nna ke batla monna ha tlo nrata nna ke batla monna tlo nhlokomela but the same person ha tsebe re yena ha fihla role ya tlo e bapalang kefe monneng yeno ya ntseng a mmaka maro o tla o jetsa nna ke batla monna tlo nhlokomelang ke batla monna but bona
The same people who are saying that about the role of Babang, give the expectation. You expecting this person to be there for you to support you right. But you expecting to something you were not being involved, kapa you are putting effort so you Kamantswe a Dr. Novi are o letu le nang le kankere. Ke bale molaetsa kuna mona ore nna nthabiseng ka phase 3 shame ke a bapala holo ya ka hle mo relationshiping ya ka ntate November. Ke le boila holo wena nthabiseng ka molaetsa ono hao molaetsa kuna dumela. Yo. Guys. I just saw salon. Yes. There and there, can I deposit almost 11 days? The copa at the November. The copa of Madame Batsao, you don't phone it, couple non phone. As we speak, Kiddy said that Hotel Yellow, on 22 years in marriage, but now I can't like someone Kiddy said Hotel Yellow. To go back in number those are phone like a pocket, get the how go phone like a a dog. 22 years. I decide out. I'm not talking to some book jwale ka hula ona le batho ba ona le motho ba tla mo tswaleng ya dog. And you know Tebza, ke bua from experience. Yeah, ke bua from experience. Ha se ke tsata o tswa ke ditse khoneng fa ke tswile lenyalo. Ha ke di sheba dintho tse ntse dinyalo nka ofela ke be re di fetile. Hai ho ja le re batla le mosadi wa ka. Hai ha ke sheba dintho tse ntse lenyalo la bobedi la selemo. Ira ke dula fast ke re modimo ka mara nka be re di fetile. You go to everyone yana le 30 years lenyalo kapa 40 years kapa 50 years o tla bolela re kopane di potholes ma re fiti. Ai Dr. Novi aman because there is no way ke bata wena pothole ka ba ka utla pelo ka le bohloko ma ke fitile. Ai man come on dog ke fitile ha ke kama ke wetse pothole ka utla pelo ka le bohloko ma ke fitile. So kana go tsedi impa ile re fela na kongwe when re le ka ra di situation tsa manyalo it's when o ka kopana ha o ka ba le pride wa ba le the third person the third person wa tso bitso ma pride eish ha ka ba pride and ha ka ba teng pride homme le handa ta ka patla mo lokisa ka kang lenyalo le na le tloloka ha pride ka ba ho ntate le ha mmena ka phuta effort wa ka kang abatla o lokisa mara le tloloka because when pride e le teng ho wena te bo wena o le mosadi wa ka ha pride e le teng ho wena let's say you are my wife what's all etsang your pride e qala e ba your husband yo ke go ba repeat yo if you phela le mosadi ana le pride o le ntate the first husband iba monna wa pele ya controla mosadi na ba pride ke yona pride to rens ka ba mo buisa ska buisa monna yena wa hao the real man yo dulang le ke pride to rens ka mo qeka ke pride re motlwelle ke pride re ska la lukisa ke pride e qala e etsa e controla iba yona now husband the same way how dula le mosadi ana le pride e tlo ba husband e tlo ba monna wa mosadi ona wa pele now how dula le monna yana le pride o tsana le ona le mosadi wa pele mosadi wa hae wa pele ke pride because le banna ba bangata bana le di pride ka bakala bana le pride so pride etsa e phetola mosadi wa ntate and o ba loyal le tebo o ba loyal pride because most about ma manyalo bona fela anana le di solution ke bua from experience Mohammed a ke wetse ka ga potho ma ke fiti ai doc dumela ke stable in the November ha re tlotle se hlosa la se hloka haholo
but ke re nna ke proud ka motho ka bohlokwa go lo go hlale o tseba taba tsa hae mara e pa ke zaka lona ntsona le ntwa mara he nna ke batla ntate re khona go pusa bophelo le nna ke mme ha bui ka Abu, thank you, Tebo. Thank you. Nna ntate moruti relationship ya ka e sa tshepagaleng e borang e very cold ke bapala role ke nka part e kgolo ntate November like utlwa bohloko ntse ke itse gore ke itatlela bohloko hela mara role ke bapalang ga ona motho mongwe a tlatlang a e bapala ke le bila go wena ngwaneso molaetsa ko na wa kena o re dumela Tebza le Dr Novi nna ke a e bapala ka monna wa ka hobane ke entse dintho tse ngata ho yena ke nna Mathabo Tsiu mona Botshabelo F section ke le bila go wena Aus Mathabo mamedi wa ka dumela nna motho ka proud o kusisa o gone yene ya yena ha sa batla nix a ntse mona go motho no ntse batla mo jolo weiko ga nna ke na le mistake ke le mo a tla me re lokisetse ke ga re lokise se ka go tlela morago bana motho ya mo a na sa batla mo jolo weiko ene motho mo hore ke motho mo hore weiko nna ke lekile o buisana le ena ke ga re lokise ditaba ha batla o lokisa ditaba ke motho a ngadileng e ipiletse gore na sa batla next sa batla bo mo jola sa batla next o batla go phomola o batla go phomola jwang e leng tate a batla mo jola so nna ke ipile hantle gobane ha o tso qekisa motho mo qekisa motho mo nana for yena ngwena o desperate for yena ena ha batla go lokisa ditaba yena o nna for yena e so mantla ka fumana motho a betere ho feta mang kapa mang ke le bila holo wena mme wa ka e mong ke yona toko wa kena a re ke proud ka nna until pride ya hae impe ya kantle a re hana botho wa tla kupa ke thuse mamedi mamedi kupa ke le thuse ba ntseng ba bua mona hore ba bang le proud hore le bapetse di role hona le ntho e bitswang job description mosebetsing o fika pa ofe o motho a fihlang a thebela ho ona hona le ntho e bitswang job description yeah job description e bolela dintho tse tshwantseng mo tlo di etsa company ya yes Tebo if company ere November o fiela ka mona and then o fiela o hlatswa di toilet nna pe ke lo kofola hona femeng yena a ke sa meet di requirements tsa company a o kgathaletse hore ke teng ka ra femeng ke thewetse sure ai tebona ai how submit the requirements tsa company I'm useless as much ke sebetsa tebo wa nkutla hle mona if job description yaka ere November o fiela officing o lo fiela officing yane ya ntho ha o qetile lo hlatswa di toilet ha ka ske ka di etsa dintho tseo le ha ke ka ya ka ntle ka fihla ka nka garafu ka kofula ka ba ka haraka tebo that is not the hasi job description ha se dintho tse expectwe ke company le ha fela ile le ha ile ntle le ha ke yentse so ntho e sapamba mamedi kore sometimes you must be careful o ska ba nana ntse ba pala role ka ntse ba pala role ntse o yetsa dintho tse sa di bitsetswang ke ntateng kapa ke mena ai Dr No a wang gutla mante o busy ba ga go busy but you're not playing your role how meet the expectations of company I not the work that is why when it's like hona le bomme o tlo thola re ba banga ba botsa gore role ya o ke ai nna ke a phe potso gore monna wa hao ke o interested mapheng ai ha nna ke mo hlatsetsa potso gore o interested mahlatseng na le ha fela le ntwe le ha le dintle ba potso gore company ena yo le ngwe yona interested dintho tse nna o sainetse o nyaletseng why o le bophelo bona why out choose it
ntate job description ya hao ke eng bophelong ba mmeno le discuss it na I like to tell you. So the biggest problem is because le hlokomele le skela to ba proud. Can't you proud to control? Esa mattering. Kia aina ntate bo le Dr. November. Na ke mohlatswetsa. Na ke na fihla ke etsa. Potso gore na ke tsona dintho tsa na lebeletse wena. Because haiba ke tsona di te bona it's like nna ke thabela dijo di dutse mona. I think I can impress you dijo. Okay. I can impress you dijo. You cannot say that to I work as toss out and their pack. Yeah. So I did think at the table. Number 2, oh, kiss at you, or kiss a below, thank it to thank it to my class. Number 2. I can impress you, Hamotaka and Califio clean. Yes. I shouldn't say impress. Why? Can I make cleaner? Le Hasaki, Kahana clean. I say leaky cleaner. There are things when Mutalibu Pilobaka on Tatsburgi feeding to do. Kiddy Shoka, say priority, say the priority. Take it how you yet and make it well done. I get it. So Kibaka Mumamedi, I understand into you. Mumamedi, let's get like quota si fuba, Kadin Toto Tolerai metar. And when I go to Sabu, Nigel in Camopella, Camosatsa, and Mutona appreciate. Can't you know you don't meet the requirements because you are out of job description? Man, and Bushoko Bamutu, Tabo, La ha. Matolong I radio le mo haurampita ba itse top ndate la re ka ra fika ra kropa office ra kropa motho FM ra cleaner and hiding pressure le bga matolong effort yeno ha itlo impressa le bga matolong and that is rena le basadi ka bana ba tla be ba re no monna ka nna ha appreciate kana go tsening the reason why tsa appreciate go re yentse ntwana intle ya bona na marasiona e metara mo pelong ba o tla ba ga kitse motho umpatla Dr. Lovi se ba dintho tse metara mo bameni so that how re nna ke proud to botse ba o re ka nnete o di yentse dintho tseo a di hlokang ai nna doka ka tsena November le tebu jo taba ya lona a tseba ka mehla yohle ke le mametse dintho tsohle tshele di buang ke tse entseng hore ebe ba bang ba rona manyalo a rona a fedile ka lebaka la ho se kgone ho etsa ntho e lebelletsweng lenyalong tebo mamela ke ntsane khotso tebo wa utlwa ntsane tebo wa utlwa ke bapale ntsane ha tebo wa utlwa iphete Root November le tebu jo taba ya lona a tseba ka mehla yohle ke le mametse dintho tsohle tshele di buang ke tse entseng hore ebe ba bang ba rona manyalo a rona a fedile ka lebaka la ho se kgone ho etsa ntho e lebelletsweng lenyalong ke ntsane khotso o tare o tlile ntsane modimo wa hlonolofatse ndatenza modimo wa mohlonolofatse modimo wa mohlonolofatse ena mo fe molekane ha ka ba so motho o tla a re manyalo a rona a fedile ko rona ha re a etsa dintho tse neng di lebelletswe tseo partnera a neng a di lebelletse entebo ha re kwala ngwana ntate re itsamaela most ya batho ba ka ra maphelo batho mara ba etse dintho tse lebelletsweng most ya batho ba ka ra maphelo batho ba etse dintho tse lebelletsweng when monna wa rata dijo a rata dijo le yona ntho a e ratang la o ka mo etsetsa washing wa hlatswa dijo wa hlatswa clean ntlo you don't impress that man until o mo fa ntho eo a e batlang a e lebelletseng le same way le mosadi wa hao. So that is why most of Manyalo, we don't exist. And that is why rate ya Manyalo e fela ilingata because batho na basa exist maphelong a batho ba bang. So that is why ho batho e seng bothata o divorce kapo a rwana le motho because o tshwana la ntse o sena motho.
mara ona le motho ha re tsamaya wow re fe dintlha tsa nomoro mamedi ke tlo fa dinomoro tsa ntate kapa a mameletsa ke tla mo fa tsona Yeah. ke go panta teng ke dinomoro tsa ka marang letse tsa se ke tswile Yeah. nomoro tsa ka mamedi ke 073 202 9079 ke a repeat 073 202 9079 ke repeat la go tatela 073 202 9079 mamedi be kena ke face 9 face 7 ke face 7 ha o kena face 7 mamedi hona le ground to fela mono hona le creech o tla bona tente ka iteng mono ke qala ka 5:30 be kena ka o fela ka Moqebelo kanti paseka ya ka mo mamedi wa ka ratang e qala ka Labohlano nda ke na le tshebeletso e lengwe ho tloa ka 10 o'clock ka Labohlano Saturday ka 10 o'clock Sonta ka 10 o'clock ke na le tshebeletso e lengwe fela mamedi tlo le tlo bona ntate modimo o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 ha o tloa ka tropong ha o fihla ka tropong o batla di taxi ya phase 3 le phase 7 o boro ya kerekeng ya Dr November Transformer ba tla o theola tseleng e pela shop ya Maditlhabela mamedi pela taxi range ha o ka fihla taxi range fela re ya kerekeng ya Dr November pela KFC di taxi mo di ema mo ba tla o theola kerekeng ya rona ka re ya kerekeng ya Dr November ka kolo driver ka re ya Grootflay o feta Mogriki ka left ka o feta Limomolo ka left o lo feta Mogriki ka left o tla bo so bona kereke ya rona e tseleng ya bona hala mamedi wa ka ratang nomoro tsa ka ke tsona tsa 073 202 9079 ha ba batla dintlha tse felletseng o tla ntetse tsa mamedi re bue ha re kopaneng God bless you Dr Novi ke batlo phetena o re tsosoletswe kae tsosoletswe face 7 ke ntse ke le mono hey ntate modimo thuse batho le ho sane ke rapela batho tloka ka 5:30 ke thusitse batho ntate modimo thuse batho ka tsena makatsang so 7:30 face 7 mamedi ha o kena o tla bo so bona entrance ya pele o tla bo ka left o tla bona creech una le ground tente rona ya bona hala e tseleng 5:30 are ke o femetsotse mmedi fela ke o botse gore jwale la bohlano ntse tswela pele na ka la bohlano TikTok ke tswela pele botwa okay ka papa se ka nene ya le best pass ke be ke tla oh no ke teng ka la bohlano ka ke TikTok I'm not ke le motle ona re mhleka se modimo mo bless tla bo khutletse TikTok ke a khotla boti ba kre bana ba mpa ba suspendile fela of ba ha bana le ntse tsa ba sa di dumeleng so ne ke di lebetse because ke qetetse galo etsa content eo mo ke le motleteng mo ke chamang batho wa chama mo ha bo fuba tsaka bontata ba sheba difuba tsaka ke kentse Brian ke sa apara le thoka odimo Brian Tebo ke bone bontate ba bangata spiritual ke ba sheba spiritual la ba ntse ba lona ba re wa hlanya na ke ba buiswa ke bohloko ke a utlwa ba tshameile le basadi ba bona ba no fela ka ruang ha sanka ke re basadi ba ka nna ba batla ba bona gore banna ba bona ba tshameile so basadi bana la diso ba kwatile te ba tsamaya Dr Novi ke le buila holo thank you Mama kopana le Dr Novi hape tsebeletsong ya Motho FM ka Sontaha o tla ba le teng 10:08 o se Sontaha mme la bobedi o teng hape tsebeletsong ena nna le wena le yena kopana bekeng o re tjojetse hore o skebe wa tlosa tsebe ya ho se le moeng sa hao bane go tla tsamaya ka kana lo le bonate ho lo guys boy ka le bona re tla kopana ka la bohlano ka 9 o'clock